Isuk-isuk pas nyawa HP. Awewe mah isuk-isuk tuh beres selain nyawa HP. Tempo tuh anak tetangga mah daekan. Kayak kita sebarang resik turutan. Sing pintar coba di sekolah teh. Tuh anak tetangga mah menang beasiswa. Dah pintar budakna turutan. Mak, mana kunci motor? Mereka mana segala nanyakan kunci motor. Rek ulin tuh kak ditu. Mana hayo we ngablu. Tempo tuh anak tetangga matara udar ador. Cicing we di imah turutan. Mak minta duit, Mak. Mana hayo we minta duit. Tuh tempo anak tetangga mas gawe. Wis tara minta duit ka kolot. Turutan coba. Mak, Naon? anak tetangga cinareuna teh heula. Heeh, naon gitu? Turutan tong. Aduh, sia.